Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjaslian Umrupa Premium Meghalaya. Ha kejanmiat jong ka arpunai terik ulber arajar apsan kaladon ka jingplu ding ka ba isir khai ha ka khlau sonapani ka badon syagipang jong ka maulai nongkwar ki pulet pelip ding kila yo jingtep yakani ha ka por nyau baje ai hadien bakading kala kelang pur he hadu bapenmi yakani ka khubor ki pulet pelip ding kidang yakun ban pelip yakani ka ding ka baklang. Kadang untuk por pansteng rutuna hintu tip kelatang manu-manu na tip kami na gading tamalong ka ba sa ini kan man gatnam kam dalong pelatan kan ka ba sa ini man kapor tambalong ya don tampat iban supaya fair berkiat ai rukilayawan Juwan na iki niki saya berkir. Kini iba na maulahi. Ano tuligi wan? Kawan kaway. Oh. Kawan. Sang kaway? Kawan kalay itu kan. Namarkam dalong hiraban ayu. Pan pelipting namarkastang nani na jurong mo Tentang na jurong kahiar sa ti syariat kading. Hang ni mdon yang na ba jan hang agane klaw. Yun datang di tayo na sa site diba hap agani kalay ng parmal tong bakal ada lips tu silang na kadi kajaka ka basdang kan kala lip katu te tikumot kamdan kambu re kenya ka jingmal si kiba song sene em kanom don re katu ba siar kum tu sa ti sharum tu kala ko ki fair service ro kila kakil bit namin naneng tu ya baka numpur sini siliang surok kan tanggung tahi okay.